Oke guys, video ini video bago dan istimewa. Oke, Tausug, Iban, Malayo. Jadi dia ini bangin Tausug, mula kau naman ka bangin Malayo masakit kayak ini saya. Apa? Oke guys, jangan lupa subscribe kamu oke. Jadi yang channel ko jadi aku jadi oke bye and miss you katan. Kita enjoy. Sakit ma. Oh my god. Sakit. Subhanallah. Tengok dulu. Oh my god. Kejap ya. Bawa panggil sebelah. Cak. Mama, goblok banget kalau ini. Ini bukan kebakaran. Ini sakit. Tengok dulu kepala. Mungkin jangan dimakan coronavirus. Yang di China itu. Masa ini bukan kau kena corona virus bukan ini panas, ini mesti diambil aja diambil aja buat apa siramlah. Oke guys, satu lagi kita ini magsiram tubig. Sungod kayo. Papasok. Yari sabihin Tausug. Ang sakit ako. Ang sakit ang ko. Oh my god. Ang sakit. Ilang ba? Timbat. Papasin pa is. Astagfirullah. Ente na koy na ko maglunsul-lunsul. Ayun, pinagdadaanan dyan matapos. Ninagkal ko pa manong sa dyan ko laki. Kuya Abdul yan. Hindi ba ako simpatay. Batay ni basta kikitawin ko ini buko na si Makiteno. Simpatay ni kung na siya niya bibya. Panyak kita ngayaw na. China yun. May pagganan yun. Makaroni balos. Malainit yung makaroni balos. Bukod makaroni balos ba sabihin na. Uwan. Coronavirus. Sudah tua goblok ba? Kalau ni balos ni makatinawa ko orang yun ini. Di ko na dia pulang yung pangati. Kinakawang kita mamalas na ben. Oh my god. Na sapat na kau. Pangay ko kaya mamu 5 pilat. Betul kaya mo pandai. Kalau makain panggalan coronavirus yan. Kalau ingat niya tawalan. Oke guys, ito na yung mga channel din ako. Jadi bang dia mga ito Tausug yung Malayo. Jadi bang teman dia baba ini YouTube ko Jirik Body Group channel. Jadi untuk kalian support kalian yung channel ko. Okay. Jadi kita jumpa lagi. Yang kita pilih kita mga tilam na sandwich. Goodbye. Joke lang guys. Jangan lupa subscribe.